kesenong jongi kampam jadi kesenong bolos na. Pada bayat kilong kimi kilong pa kikon sana bayat jongi. Hakene kisi kita mentab nyai. Kacing saya rambak lagi wek parti ke babon pa. Kacing kular kakin ke batiang. Andai itu tiap bangarung laidan bagi wek parti kita yalam. Kamtam na kilong yalam ke BPP ba arjan. Hato ka por kita dan lang po ka HSPDP. Andai masam ram yalade imino bagi ino parti HSPDP. Bagi yung garing parti ke bomlaw. Nengkong yalade independence arjan lai. Caram, ajar prai rong no segini pi yang independent semlong. Narong lagi UDP yang dari parti ke bahe. Ajar kalai lagi no lagi UDP irong siaga HSPDP. Hadirin ajar katra la caram no imi na parti HSPDP ila poi siaga seng kongres. Ilon kan bas persa yang i hangti so yang namta ke kam MBC election. Pada hadirin ke kongres ila tau no siaga BPP. Tengok ni pada kinong yalam ke iya jaga ring bejat benriau kim day ban sin uniform dak por sakapor handai ila krandu ke isu ijat benriau kabaring kong yang anu rakyat tak clean politics handai kan ni sindo kampat poi ila pona sa kawai ke banta hato ka por lai thi ya ka muda isu lapan mi pada parolemi handai ka muda isu kane hikum jo mai khamla patrika dai dang dalawan kita sarkar LPP kalau wengo itak isu kita hamar jan maksud semong kom ka laikor ka meliam ba ka molai kita pelai depan hak hak muda takum tangong ipi hadian nang ta ilawara ase wei ke isu pada yong kata ke isu yong ka revolution nam takari banyak dai kari handai kata empat ila pengi pada menen hakane ban perkiwin ya kata reservation policy handai kane rasu isi tank kapoy sai la pengi pada menen ki halo ka jingwen kam ya kita ki members apo ka lokal ta ya ki bri wala chong than handai kane patkot ila ino isi tank kata pada ka wei ke isu ka iraru empat la berpelokam ka weiru handai isu ang madang idli ijat badri wal kopai ba ngaro dai ngongelam ndai tang ba arden ni ije gari bagi jat badri habang ije gari bagi jat badri ni dai bas dang da lai handai pa ceparta posurat lada kum ngongelam ubala sa jiet kum wamaler po nongkram hasurat piparta perkiwen pai ba handai hapo assembly kim no berkaniyai lada pidai unang yalam grand session assembly namar ka an ke song assembly kam song surat dapat bae joget pi ko ki nong molos na ka karpa di pi ke po to second fight saya amprin juga